الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله فأدى الأمانة فبلغ الرسالة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنتي إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، مستمعون الكرام، أحييكم بتحيات الجنة بتحيات الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itukbal na to insampuruna pagsaram sukul pamudji sa sanglitan tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala hakarna yari pa masikato in kawuhi in kakusog iwan yari pagkato in tawfiq in hidayat sinallahu subhanahu wa ta'ala amun yari kita niyo bihilan opportunity makahinang ibadat makapuso ibadat makapuso patumtum na yung patumtum sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga taymangod, itukbal na mo in sa salaman hadiin na yung kaabutan sin suara na mo inshallah subhanahu wa ta'ala yari bihaon kita niyo ha programa sin Nidaul Islam Islam TV Channel 50 ha pagtawon Sautus Shabab suara sin mga sila bata bago inshallah mga taymangod adlaw ini dumungdong kita niyo manganal kita niyo hakallam sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan ang mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya muntul in pagibadat na to muntul in kakahinang na to di naman na dunya dagpagpaadlaw akhirat ikasanyang na to sin kahoy na to ikakawa na to sin kahanong sin saada diya kabuhian ng dunya halom sin kubur iwan kaadlaw akhirat. Mayroon dapat in manusia piapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala haparman sinallahu subhanahu wa ta'ala as-suratul Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wala namo piapanjari laong sinallahu subhanahu wa ta'ala ingban sa jin iwan si mga manusia bangsa manusia illa liya'budun buat malengkan magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala puspuson mo in kabuhi mo i-sacrifice mo in kabuhi mo idihil mo in kabuhi mo in efforts mo in wakto mo kapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala matawad manusia daman na tubihawon innalirap na pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hati kuwaha lima sana pa pagdunya na preoccupied na yung pangatayan nila sinla sa sindunya hangkanda kialupahan na in maksud sin kya papanjari kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung magtag-ipon kanya mag-ibadat
in mag-ibadat lang sila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Aswatul Bayyinah. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kami ng daki. Wala na mudya ki manusia iwasin jin. Ba't malain kayo magtag-ipon? Mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Sincere lang ba sa taga English? Sincere siya pag inang niya ibadat. Hamunay ni panagnan. Syurut. Sinibadat. Amoy ikhlas ka hakatan. Kakahinang mo. Kasabab adlaw akhirat. Misang biya din lingkat sing kakahinang mo. Misang biya din style sing kakahinang mo. Miyakad na ka habitikan sin sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang wala dun kay mong ka-ikhlas. Insiya isa wala kay mo. Laong sin ang mga sifat sindi inamuk manusia di siya masasad sin syaitan mismo in Allah subhanahu wa ta'ala nagbaita ang Quran niya mahamulya qala hawak tuman iniblis wala si mujud hapo na to Adam sujud ihtiram kapag sujud ihtiram hapo Adam alayhis salam insiya piyakwa dengan alam sin surga piyakwa dengan rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tuweto na ngayo last favor in syaitan uning favor niya mga taymangod in pataptapon siya in patakaron siya sambil paadlaw kiyamat paadlaw akhirat uning hinangon niya sa satun niya nga anak Apo Adam asawa dual niya kana Apo Adam sabab na ilang sawab ya Apo Adam nakakuha siya nga rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala asawa biyadto di siya humundong atas siya lumingkod haunahan hakid dapit palawa dapit pato pataykod sina Apo Adam asupaya sadya sila di makakatupadan mabuntol. Masyaallah. Hangkan nakakitaan mo, umatod ka paunahan, fitna, kasat, sindusa. Matod ka pakid palawa, fitna sin saitan. Pataykod, amura. Bihat to ininangon sin saitan, sin iblis, amuin, sasatun niya, sambil paadlaw kiyamat. Insa basag-basag na. Ini ikaw na uuhi sa satunda kau. Especially lang Imam Ahmad. Sambil kau Imam Ahmad minhambal. Sambil kau yon alom naja sa katal maut. Sa satunda ko sin iblis. Bangin in pangaranggo. Bangin sumasat kay mo dia dunya. Amoy na kaway mo dunya. Amoy 4-star general pagbasaw nila. Amo ratin lumasat kay mo. Sa sumakawa, hawak tuwing ikaw yan sa katal maut. Anadya sa katal maut. Hawak to tangsoon na nyawa mo. Tuan 5-star general. Sa taas-taas na ranggo. Ting sumasat kay mo. Supaya di ikaw makakabtang sing kalimat la ilaha illallah. Hawak to ko mapatay. Bihat to ninangon sin iblis la'natullah alay. Sa sindukal niya anak Apo Adam. Anak Apo Adam. Liyapay ng anak Apo Adam sa satun. Sa sumagawa. Lauwiyannahum ajma'in. In sa satun kulong nilang sin iblis. In kata anak Apo Adam. Dahil nga masa naman kakuha si Apo Adam ng surga sampai habiyaon masa susungon sa satun sin iblis
la'natullah alay in anak Apo Adam. Sumakawa, biutangan niya exemption. Aun mga manusia, di masasad siniblis. Di kalamuran lumi in kakahinang nila, in ibadat nila. Di katamakan ng ibadat nila. Di katamakan ng paghinang nila marayaw. Amuray hindi mo sa siniblis. Mashallah. Illa ibadika minhumul mukhlasin. Daun siniblis. Asura sad. Buat malingkan long niya. In mga sila ipon mo. Anak Apo Adam dahin kanila. Dahin nga mga anak Apo Adam. Mukhlasin. In mga sila ikhlas. In pangatayan nila. Ikhlas in kakahinang nila. Hakatan kakahinang nila. Ikhlas in niyat nila. Asabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatan ibadat, hakatan unong kakahinang, suway muna in niyat. Innamal a'malu bin niyat. In kataan si kakahinang, suway siya sa saltaan sin niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Iwanin tiap-tiap manusia, mahasil niya, madawhat ning karayawan niya, asawab sin unim piagniyatan niya. Simple. Bangunin piagniyatan mo, amo iti mahasil mo karayawan. Mangkaw naginang ibadat, akarna. Amuin, pudyong ko si manusia, taasong ko si manusia, haway doon ka ikhlas, idihila to sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo mo. Aadlaw akhirat, maglagi manusia, sin karayawan niya. Maglagi manusia, sin kakahinang niya, sin karayawan, sin kakahinang niya dia dunya. Sumakawa, wa qadimna ila ma'amilu min amalin, faja'alnahu haba'an mansura. Mashallah. Suwain tiap-tiap manusia dahin katutan niyo. Kekod na to, uning maksud na to, uning niyat na to, uning intention na to, sumud hamok ibadat, hakakahinang. Asawa adlaw akhirat, hakitaan na to. Papanjarihon sila Allah subhanahu wa ta'ala in mga kakahinang na to min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Baka hinangon ni pokpok, amuin malawa na sadya. Hambok pa ayat Aswatul Baqarah, asaw sin pagsadak ka. Ayaw na to inangon in pagsarak ka na to, in pagdihil na to alta. Amuin baktalon na to sin mga ngibisara. Ipagbantog na ti kakahinang na to. Iway ta na to pamano sa unin nahinang na to. Asab di hilang nino parable. Misal sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangbiya din mabatalin kakahinang na to. Mabatalin karayawan sin nahinang na to. Biya siya law niya, amuin in kakahinang na to, atas siya law na bato mahinig. Pos papanjariw na tulong niya, amuin buhangin. Manipis buhangin, hawak to maghangin, atau hawak to maghangin makusog, atau hawak to kalaway sa sintubig. Mara na sa in mga buhangin na to. Bihat to in jumato. Aadlaw akhirat, ha mga karayawan sing kakahinang na to. Bang wayron doon ka ikhlas. Tuntumon na to. In syaitan, hadi na kita nyo masasat niya. Di na kita nyo masasat niya. Huminang mangi. Sasatun kita nyo hinang ibadat. Pangaringarihan at pangaringan siniblis, inginang na to ibadat. Saob sin aran sin no, sin riya. In manusia, daw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhafu man akhafa alaikum asyirkul asgar. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun kiyabukaan kulabi, kiyabukaan kuring kanyo. Kiyabukaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in parakala ini, amun dumato hamano siya umat niya.
asyirkul asgar. Syirik, siwi-siwi. Qalu, ya Rasulullah, wama asyirkul asgar. Ya Rasulullah, namungi mga sahabat na karungog. Uning pagnganan lang niya, syirik, siwi-siwi. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, arya, ang uning pagpakita-kita. Opposite, lawan sin ka ikhlas. Inriya, tumtumon na to, adlaw akhirat, yakulullah azza wa jalla, mamungin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to pag tumbas, si mga kakahinang, si manusia, dahil naman hawak to si Apo Adam, sampil pahuling zaman, dihila na to, tutumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mamungin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila manusia, inhinang nila nagpakita-kita sadya, nagparungrung sadya, sin kakahinang nila. Idhabu, ig kamo, atawakad to kamo. Masyaallah. Uno na ba ay may nang inparasahan sin manusia. Biya kamo estudyante. Hawak to kami kumawa na sin grades na mo. Hawak to kami kumawa na sin uning mahasil na mo. Hawak to wala kami nagtuyo. Dukay maksud, dukay hinahinang na mo. Yanong kami si Mastal. Hawak to kawaw na uning grade na mo. Uning natija sin pag-iskulan na mo. Yanong kami idhabu. Ika mo rin di. Unuway mahinang uning parasahan. Uning mapaatay si Manu siya hawak to. Masakit mga matay mangud. Ang kanda suway to kung daran-daran. Si Manu siya. Izhabu ilal ladina kuntum turauna lahum. Kadto ka mulong niya. Pamanga sila yung kaaunan niyo. Naghinang kita niyo kanila. Naghinang ka mo sa atat asawab din. Ipakita niyo kanila. Iparungog niyo kanila. Buko na karana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Idhabu. Ig kamo rendi. Kadto kamo. Fid dunya. Dia dunya. Naghinang kamo. Naghinang kamo kakahinang. Nagsambahayang kamo. Nagzakat kamo. Nagpuasa kamo. Kataan kakahinang. Wala na sin ibadat. Dagbo sin ibadat. Sa sumawabo ko na karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna sin manusia. Akarna sin kawasa. Akarna pudjun sin manusia. Kadto kamo long niya. Kadto kamo kanila. Lawag kamo. Fanzuru. Hal tajiduna indahum khaira. Kadto kamo. Lawag kamo lawag kamo tumbas. Hamanga sila yadto. Sa sumagawa, tanto na sadya. Misang biya din. In mano siya, diya dunya, kawasan niya, pagdaya niya, adlaw akhirat, di na sila makabumpaat kay mo. Kanda suway, in mano siya, suway niya, kini-check, dayawon in niyat niya, in ka-ikhlas, hambuk niya mga makna, sin mga ulama, intutugkaw, hamok, ibadat. Misan, uno na yung dimato. Bisarahan ka mangi sin manusia. Di ka pudyon sin manusia. Di ka taason sin manusia. Bawa-bawa ko sin manusia. Tatkala, ini ka ikhlas. Buko na karna sin mga bihato. Buko na karon na sin manusia ko naghinang. Panagnaan ko naghinang. Buko na karon na sin manusia. Buko na karon na sin alta. Buko na karon na sin kawasa. Buko na karon na pudjihon kaw. Sa sumagawa, hakaron na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon in pangatayan mo humanong stable kaw. Hakakahinang mo. Bang ka-ikhlas limpyaw na mo. Bang pag ka-ikhlas, inpiyaw na mga kadang kahinang mo.
Lawan sila Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu hasal akhirah, nazid lahu fi harsi. Lawan sila Allah subhanahu wa ta'ala sa Syura, isiyo in kaunan niya, in kawayaan niya, hatat ka waktu naghinang siya marayaw, arsil akhirah, in bunga in karayawan sin akhirat, bimana karna sin Allah, in yumuhot-muhot niya, kapag hinang niya ibadat, amuin karayawan makawa niya mahasil niya adlaw akhirat, nazidalahu fi harsi, idihil ka niya sin Allah SWT, in iaangot-angot niya, inihuna-huna niya, nazidalahu fi harsi, sumagawa ganapan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, dungangan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, in karayawan doon kaniya, in tutungbasan doon kaniya adlaw akhirat, bang in maksud niya akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, akarna mahasil niya adlaw akhirat, dahil nga sa paghinang niya. Sumagawa, waman kana yuridu dunya, waman kana yuridu arsid dunya, man kana yuridu hasad dunya, isiw-siw in kaaunan, in kawayaan niya, amun para sa handun niya, naghinang siya, asawab hati ko waha, kita niya bang siya mag-ibadat, pudyun siya simano siya, dihilan siya simano siya, bisaraw siya marayaw simano siya, hamuitin sawab, naghinang siya ibadat, naghinang siya marayaw, nu'tihi minha, idihila to sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, bisaraw ko marayaw, mashallah, maingat lang niya magbihay ni, mamura lang nin tawyaon, taasong ko si mano siya, sa sumagawa, wa ma lahu fil akhirati min nasib, sa sumagawa, adlaw akhirat, wayroon na karayawan doon mahasil niya. Biasa yung kisah, jumato adlaw akhirat, adlaw kiamat, kisah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dengan Abu Hurairah, lawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istushhid, in panagnaan manusia, amuin yukda, amuin hukumon, adlaw kiamat, doon lang niya hambuok, usog, na syahid, mashallah, tumtumon na to, in karayawan si mga sila na syahid, haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, akarna li'a'lahi li kalimatillah, amuin pagpataas, akarna tumaas yung kalimat kalima la ilaha illallah, hadi pa maasagin duko nila, paghinlupaan, yaampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in palusahan nila, hadi pa dumagpak in duko, paghinlupaan, sin mga sila na syahid, haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya sambot na siya sa mga hurungin, mashallah, bihating karayawan, na sumagawa, hadith ini, akis sa sinasul sallallahu alaihi wasallam, amoy ni palagnaan, hukumun sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sila na syahid, hambuk, manong siya na syahid, hambuk usog na syahid, paran sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumatong siya, fa'arafahu ni'matah, fa'arafaha, ibaita kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga ni'mat dihil kanya, ni'mat ka kusog, ni'mat ka kadaya, ni'mat amuin kaisog, iwan kilahon niya to, yaknalis niya to, yan niya Allah amusat to, mamungin Allah subhanahu wa ta'ala, fama amilta fiha, naununaw na ihinang mo ito, atawa hauno mo na sa mga parakala kaisog, kakusugat to. Lang sinusugin ni Kala, lang sinusugin ni
qataltu fika hatta stushhidtu. Nagbuno ako lang niya. Haran mo, karna mo ya Allah. Fi sabilillah. Sa hinggalaw niya, nasyahid ako lang niya. Uning pamong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kazabta. Ya Allah. Uning pamong sin Allah subhanahu wa ta'ala hambok puso gini. Nagjihad haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasyahid haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kazabta. Puting mo. Nabiya na ba kauning parasahan? Ikaw hambok anak. Biyay ta mo, biyay niya hina mo, maas mo. Bihay ni nahinang mo. Bihay ni nahinang mo. Biyay na hasil mo. Sa iyanan kau kadabta. Puting mo. Hati ko biya ko sin diya ganan sin lupa iwan sin langit. Subhanallah. Unin aki sinallahu subhanahu wa ta'ala. Walakinnaka qatalta lian yuqal. Buat malengkan. Ini ikaw lang na nagbuno. Asupaya lang ni ikaw pamungan. Ini ikaw lang nabisarahon. Jari ini ikaw lang na supaya ko lang nabisarahon si Mala. Maisog, mashallah, maisog lang ni ifulan. Maisog lang na ikuan yaon. Nagjihadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasyahidaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malengkan ini maksud niya. Buat hasupaya sadya hati. Jari yanong siya maisog. Subhanallah. Fakadkil. Ito na lang niya. Ito na lang in reward mo. Ito ni maksud mo. Naiyan ako si manong siya maisog. Summa umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. A'udzu billahi min dzalik. Mang daakon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga malaikat niya. Kawaon siya. Inusugyaw na syahid. Haran sin Allah subhanahu wa ta'ala buko ng karna. Sin Allah subhanahu wa ta'ala karna. Yanon siya syahid. Maisug. Dragon siya lang simbasa. Guyuron siya. Guyuron siya simbahyo niya. Mashallah. Subhanallah. Guyuron siya si malaikat. Hapamahiwan niya. Ampa siya itilo. Apinal ka jahannam. Amot yung panagnaan. Mano siya dumatong. Adlaw akhirat. Adlaw kiamat. Naluluhi. Asab sin niyat sadya. Ini karuan niya. Warajulun ta'allama al-ilm wa'allama wa qara'a al-Qur'an fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Hambuk sa pusog. Dumatong nga adlaw kiyamat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insiya ini nangadji ilmu, nanuntot ilmu. Nagbasa sin Qur'an, nanuntot sin ilmu salta piyang hindo niya. Wayroon na sarayaraw hinang. Subhanallah. Law Usman, hadis Usman. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. In sarayaraw lang niya kanyo manusia. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin hatihon na yung Quran salta ipanghindo niya. Ametin sarayaraw manusia. Sa mga dumatong adlaw akhirat yung mga manusia bihay ni. Yanon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihay ni ni'mat dil kay mo. Dihilan ko ni'mat. Amoy ingat. Ilmo. Maingat ko. Malingkat yung basahan mo. Qala fama'alimta fiha. Asubon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naunulong hinang mo mga ni'mat ito. Ni'mat kaingat. Ni'mat karayaw sintingog magbasa Quran. Qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Naung sinusugi ni
na ya Allah, inako, nangadya ko ilmo, piyangadya ko yung ilmo, iwan, tatkala piyangadya ko, piyang hindi ko sa waktu ko kapangadyan na, iwan nagbasa ko lang niya, Quran, akarna mo. Kala, inpamong sinallahu subhanahu wa ta'ala, kazabta. Kazabta. Puting mo. Subhanallah. Unong nawahay maparasahan, sinmano siya. Iyanan siya putingan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Walakin ta'allamta liyaqal. Sumagawa, inikaw long niya, nangadji long niya. Nangadji ka long na sinilmo. Asupaya ko, yanun alim. Subhanallah. Kudjihong ko si Mano siya maingat. Alim long nintaw yaon. Amo yung maksud mo nangadji. Bukunakar na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa qara'tal Qur'an liyuqal. Nagbasa ko sing Quran, asupaya baita. Yanong ko si Mano siya. Bisarahon ko si Mano siya, wa huwa qari. Inkaaw na mulong niya qari. Mayad ko magbasa. Amo yung maksud. Faqad qala kil. Na, amo niya ito. Nakawak mo ning karewa mo dito dunya. Yawag na kau alim, yawag na kau qari. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wayroon na mahasil si Mano siya. Sintaw ini nangadya ilmo, nagbasa sin Quran. Way na mahasil niya karayawan dito kaadlaw akhirat, ba't nahasil niya ng karayawan. Ito na yung pag-praise kaya si Mano siya alim. Kanasway madjara. Hindi ka tunanon tot ilmo. Bang nakapangadya na. Di na mawaya gumawa. Bang nitawa ko na alim. Bang invite na pagmuhadarahan. Di mawaya, di gumawa. Bang di butangan alim ang invitation niya. Di butangan sheikh. Bang butangan mura ustaz biyaan. Di mawaya, di gumawa. A'udhu billahi min dhalik. Suwain Mano siya nangadji ilmo. Tatkala hamok pa hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isyusuin nangadji ilmo. Buko na karna sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hakarna amoy pudyong siya si Mano siya. Tawakon siya alim. Di niya kahamutan misain hamut. Sinsulga. Subhanallah. Bihat to mga tayo mo ningi niya. Summa umira bi. Fasuhiba ala wajhi. Hatta ulkiya finnar. Subhanallah. A'udhu billahi min dhalik. Dakon na sa sinallahu subhanahu wa ta'ala yung malaikat niya. Ipakuyo di Mano siya yaw namin nanuntut ilmo. Iwan nagbasa Quran bukod ng sawab. Karna sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ipakuyod siya pamayhuan niya. Guyurunin pamayhuan niya. Hampa siya tilakbo. Papinal ka jahannam. Ikato niya Mano siya. Dumato nga adlaw kiyamat. Warajulun wasa'a Allah alayhi. Wa'atahu min asnafil mal. Hamuk Mano siya, hamuk usog. Dihilan siya, maluwag. Pangalta, matawad pangalta, dayahan. In short, matawad alta niya, kawasahan siya. Yanon siya sinallahu subhanahu wa ta'ala si mga nikmat dihilan niya. Dihilan takawlaw niya nikmat. Karaya, kawasa, hadun niya. Kala, pamong sinallahu subhanahu wa ta'ala, pangasukan niya. Pamaalimta fiha. Unulaw niyan hinang mo, unulaw niyan yusa. Haun mulaw niyan yusa li mga parakala ito. Kala, ma taraktu min sabil, tuhibbu an yunfaka fiha illa anfaktu fiha lag. Wala ko lang niya, tinggalan lang niya. Lang sinusugi ni. Lang sindayahan ni. Wala ko lang niya, tinggalan yung pag napaka. Akawayaan mo. Api sabilillah. Haran mo ya Allah. Nagpakauna kulong niya Mano siya. Nagsakata kulong niya. Nagsarata apa Mano siya. Sa sumagawa. Kunin niya nung sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biya siniyan sinallahu ng aharo.
ana syahid iwana amok alimet to kadabta puting mo subhanallah walakin na fa'alta liyuqal buat malengkan ini kau lang niya naghinang kau nagsarak ka kau nagsakat kau nagmura kau sim pangalta mo asupaya sadya kau lang niya yanong dayahan yanong kau mashallah ito yung mamura sumakuin niyat mo buko nakarana sinallahu subhanahu wa ta'ala fakadkil na ito na lang niya ito na yung karayawan mo dunya iyan na ko sinmano siya dayahan kau mamura kau wayroon na kau makawa dihi adlaw akhirat idhabu paigon kau sinallahu subhanahu wa ta'ala palabakon kat pakatun ko mga sila para kala tao mano siya angot mo dia dunya naginang kau akarana sin dunya summa umira bi fasuhiba ala wajhi summa ulkiya fin nar kawaon na sab siya dakon na sab siya sin malaikat dakon sinalaw sa malaikat ipaguyod na sab siya pamayhuan niya ampas sa tilakbo pa pinalka jahannam subhanallah mga tayo mga pangmukitaon inamal ikakahinang sinto mano siya ito mga amal mga kakahinang sa laglago hahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala malagko yung karayawan niya sa sumagawa sawab sadya sin maksud sawab sadya sin niyat uning maksud mo hinang in parakala yan na hinang sawab inya to kaya tilakbo kanila happy na kajahannam wa na'udhu billahi min dhalik mga tay mangod aw na mo qaul rubbama amalin saghirin tukabbiru aw tu'azzimu bin niyyah wa rubbama amalin kabirin tusaggiru bin niyyah kamatawran iwan na ang mga kakahinang siwi hapangatod sinallahu subhanahu wa ta'ala hapangatod sin manong siya yung kakahinang niyang siwi da siwi din karayawan sa sumagawa laong sin kaul tukabbiru aw tu'awwiu bin niyyah lumagbuin karayawan niya hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala asawab sadya sin niyat mo mambiya din mo hinang yaon bangyo nakarna sinallahu subhanahu wa ta'ala dihilan yung sin karayawan way mo na angan-angan apangatod mo siwi in pag-ig mo sin kamumulahan hadaan sarak ka siya in pag hamok riwayat inamok amuin baway mangiyaon asab sa jasim piainom niya piainom niya tubig hinambok iro yuhaw na inang sawab kesod niya suka asab sin niyat rubbama amalin kabirin tusaggiru bin niyat aun sablaw niya mga kakahinang apangatod si manusia dakula in karayawan niya besin tuyat to nagjihad na karon na sinallahu subhanahu wa ta'ala besin aki in magjihad na arang sinallahu subhanahu wa ta'ala in maksud li'alay li kalimatillah asupaya tumasing ka in la ilaha illallah inagama Islam hawala pa limarag pakindugo mo sintaw na syahid yan iampun na sinallahu subhanahu wa ta'ala yung katang padusahan niya masyaallah intaw na ngadji intaw nagbasa Quran khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama in sarayro kanyo lang nilang si Rasul sallallahu alaihi wasallam in ngadji siya sin Quran iwan piyang hindo niya ini kato in nagsarak ka tumtumon na to in nagsarak ka in mano siya mikiwalik sa japadunya in kahakan si sarak ka
Ing kalagwan sin saraka pagmura. Haa ka may Islam. Mangayo siya favor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo imano siya favor pa Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat. Ini pamalik siya mani pa adlaw dunya. Isarakan ning katan sin katan pangalta niya. Bihating kalagwan. Taliyon ta sadya. Sa sumagawa. Hakaron na sin niyat. Hakaron na sin maksud. Nahinang siwik-siwik. Nahinang pasawab. Ikatalakbo kanila. Ikasus ngarka sin mano siya. Bihatin halga sin niyat. Kanda suway. In tiap-tiap mano siya din katutan niyo. Nang ibadat siya. Sumunod siya pala ibadat. Check kung niyat niya. Check kung ni pangatayan niya. Ya mukallibal kulub. Gana suway mano siya. Daran-daran niya di dua. Ya mukallibal kulub. Sabing pangatayan, magkapaling siya. Ya mukallibal kulub, sabbit kulubana ala dinik. Ya mukallibal kulub, ya kolong niya, laong sin dua, ya kolong niya, mamaling sin pangatayan, paling ala, patudyo alam, patap-tapalong niya, ing pangatayan na mo, pag-agama. Ay bima niya, suway ikhlas. Ingkatan kakahinang na to. Bihaon ni mano siya. Malaway gana niya. Mangdada siya. Hawak to siya naghinang-hinang marayaw. Yanan siya si mano siya. Tao mangi. Bihay niya yan. Bihay niya siya. Ngiyon siya si mano siya. Bihat sabin. Inakal sin dukay mano siya bihaon. Aon nakita nila tayo mga kung naghinang marayaw. Yaw na naghulat-hulat uminang marayaw sa sumagawan kayo na mano siya di butangan nila ngi bisara hinangan nila ngi bisara imano tayo mangod na ginang marayaw bukon bihat to in Muslim magtay mangod suway siya way igil pa tayo mangod niya suway tawangan nin tayo mangod niya wawak to nasumsa yashuddu ba'du malabag. Inmanon imbar iman. Magus biya sila amok. Biya tindog amok building. Sumuport inabawa pataas. Sumuport din taas pababa. Kita kamo si mga sahabat. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid. Hawak tuman kita hawak tuman in Khalid bin Walid. Di na siya pagdaon. Hapagbunuan. Amay timbya kaya buka ni Umar bin Khattab. Inmano siya. Mag-idol na sila. Di na sila makad. Hapagjihan ang bambuko na jay Khalid bin Walid din nakura. Mapaling na yung niyat nila. In magdirhil tatawangan. Buko ni Khalid bin Walid. Ba't maling kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to biyutang ni Umar bin Khattab nakura i Abu Ubaidah bin Jarrah sa sumagawa uning pa mong si mga sahabat ini wayron ng dada kaigan kawasa wayron nalawang gana continue sila hinang nila sa biyaw ning kaikhlas alam pangatayan nila wa ma sultana fid dunya nurid subhanallah bukon long na yung pagsultan diya dun na yung kawayaan na to. Iniangot-angot na to. Mga sahabat na tarbiya si Rasul sallallahu alaihi wasallam kasarayo-rayo pagtarbiya. Gimawot ka nila in kaikhlas sa pangatayan nila. Misang biya din. Kamumulahan, ibutang nila. Ikawutang kanila, kamumulahan. Misang maiging kawa sa kanila. Maiging pangalta kanila. Maiging para sa pagdunya kanila. Tatkala kakainang nila karon na sin Allah. Makawa nila mahasil nila yung karawan. Adlaw akhirat. Di sila magpikil maig kanila ito. Wa ma sultana bid dunya nurid. Bukon long na yung pagsultan diya dunya. Yung pag nakura, yung kawa sa diya dunya yung kawayan na to.
wala lid dunya na'mal. Bukon sablaw niya karna sin dunya, bukon na parasahan sin dunya kita naghinang ibadat, naghinang nag-serve agama. Sa sumagawa hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fillahi wa kulluna fillah ikhwa. Buat malaingkan ingkatan kita nyulong niya hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala magtaymangon. Bihating mga sahabat, bihating mindset nila, bihating pagtarbiya kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mura-murahan mga taymangon. Nalamod kita niyo ha mga sila ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala mukhlis. Ikhlasin pangatayan na to, ikhlasin kakahinang na to akatan ununo. Asabab atatkala dumatong unoy panandas di ka to panandas dumatong kato sasat dunya sasaton ka pangalta iniblis laknatullah alay hinangon niyan katan amuin paraan ways tiranan tikduanan kasupaya masasat nakapu Adam sa sumagawain ang buok sawab solution di masasat inana kapu Adam suway sa ikhlas hakatan kakahinang niya bisa raon siya mangisi manusia bawaon siya si manusia di siya pudyihon si manusia di siya kilahon si manusia wayrong na kanya to sabab naghinang siya hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Zainul Abidin anak po si Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto in Madina hawakto siya nawapat kita sin mga tao Madina inwero na sustenance nila wero na magdil kanila awala nila kiyahatihan ni Zainul Abidin siya hatiin magdirihil sustenance siya magdirihil tatawangan hataw Madina hawala nila kihatihan bihating pag hinang nila ibadat bihating pag in mga salaf na kauna in paghinang nila ibadat tatapok nila di na lipagwa pamano siya bihating kaikhlas nila kaikhlas lang pa mga sila magbiwisara biya lang niya naghinang biya sin salam itom nagbawadyo itom iwan sin samin niya itom niya manawlaw niya habato itom salta akatigid luman wayron makaingat sinaon salam itom dito buat malingkan in Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ya Allah ayaw na to ayaw kita niyo amuin inambog na mga ikhlas hambog na mga takrifan niya intutog kita akakahinangta bisan wala nakakakita kato inikhlas tumtumon na to bisan wayron makakita kato maghinang marayaw wayron makawantog kato tumtumon na to hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yating sarayraw bawantukan in mawantog kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaikat niya mashallah mura-murahan mga taymangod nakawa na to in hakikat sinibadat in kasabundalan si pakibadat mukhlisina lahuddin kapag agama kapag ibadat kapag serve na to agama Islam suway ikhlas suway sampurna in maksud na to karna sin Allah subhanahu wa ta'ala di kita ni marasin kawasa di kita ni marasin pangalta di kita ni marasin limo sin bisara sin manusia sa sumagawa huminang kita niyo habautan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salta yauni ka ikhlas mura-murahan mga taymangod nakakawag yan yung pangadyan iwan pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in malamod kita niyo dengan mga mukhlisin mga ipon niya amo hindi masasat siniblis laknatullah alay haibadat niya amoy mga sila nag-iikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan
amoy tumutub kami sa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan inato na hinang amoy pamintangan yung mga hadin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang pamintangan ka tutanyo inibutang na to inbunturon na to inkakahinang na to ibutang na to pusuton na to inkakahinang na to kataan alam ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala Allah magsalang sukul kami apanayong hugniyo murah-murahan inato bangaon muin bisara namo marayaw inato tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala kamo buat malenggan bangaon mga mangi nakakasla-kasla inato hati kubaha kalam masin pag-iman iwan sin kawawa sin ilmu namo maapan kami tayo mangunyo agama Islam murah-murahan ipagbak na to ingkataan sin kakahinang na to di kita ni malugi adlaw akhirat ipagbak na to ibutang na to ingkataan sin pagbalikan pusuton na to mga pusuton na to kahinang na to ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wal qaul ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin